Kutani dia kusoma na kumanithia ne bindani ya usakwani netu yombani te kuwete amavo onde alama ukoneti na alama ilite nikenda umi utumo sio matuku kenda mwini wanyanya balandi ya Kenya anolama yandikithiti ya makedho wa maiko na kura kuma MCA baka musumbe miaka 5 yukite either wiki ya ungi kanolawe boto unge waundu kwenda kwa naendi utuwa kulo kwetha utuite ni matuku kenda mwini wanyanya nithine ya 13 ya wakaiti ya lite nikenda ndi ya Kenya yikonie na usakwani na ini muthenya ni wa muthi switha tuinena na umoku kitekivila cha UMCA ngaliko sia mulolongo sio kimao no kutha itoelesia indi utongo welete kwetha wili hata amwene ndele tothukuma alete kuthukuma hata na kewe alikende ni wambunge ya kaunti ya Masako ketha mwene ndi wa sio kimao na mulolongo akamwitikila akedhiwa ayekata nika na ndi wisethi amwene ndi wa mulolongo na sio kimao ni watetheka na indi nundu yomo wa MCA ni legislation kana kusovya meya ni meya yepama ketha maisovya nika na indi mwene ndi wa Masako generally yonde wisethi ni watetheka na indi nundu county ni siga akindukita wa benchmarking kusisi amekiata na amekiata nika na indi meya wisuya siwene makaunti alangi meke pathokanyo wisethi wana mwene matona kuosa nika na indi wisethi mwene ndu onde wande ya Kenya ni wabikia kutetheka nita wa Steven Mwema na ukwatene netunde na onanania WITU kwa kutweet @Utongoi TVKE director Mwema utumite #amuka yo kusila ili tetu ukende mwitano wambie na Ndeto TV na ende kalivu ndene wa Kilungu wa mukitatu na mukiane sawa Steve nenda sisi that camera okay the musesi na yumutawe niwe witawata na yiteke bela kiwa musesi nita wa ANASTASIO NJUE na netia kivila cho MCA mulolongo sio kema ward twasisi ando alengi mekuitia kivila bandi ya Kenya pe kivila cho sumbe pe cho mbunge pe cha women representative but ando alengi nondo ngaliko sia pe one of the wards ngaliko sia kituke say there ando 40 mabikite 40 kana ando mabetukite 40 nimekuitia kivila cha MCA kivila cha MCA kina chao kese there ki attracted ando mengi vitu. Okay, number 1 kila mundu zaila wambia kuitia kivila ethia we na njende la we nayo ku most of the people yutagwa yu egani nene babagwa nambe kuitia kivila nundu ni noni ave shortage ya leadership mulolongo sio kemau na yini no kanetwa mukutano ne kalandi niwe kana swania kila neto na kwiki ando mulolongo sio kemau different kana tofauti ni kiba na kiuni chocha ni motivate kuitia kivila cho MCA mulolongo sio kemau lakini you majority for example and wengi mera sia kivela ni there for example pe amwe mera sia kivela nundo memanda where yangi nundo for example ni mekwenda kwa me popular in the public we they are itumiki babo kanyo ituma mundu etia kivela lakini you were mera sia kivela nundo ni mekwenda thoko maenendi na kekatasi 2017 ndo ati kibela cha UMCA tu yes kekatasi 2017 mpaka mwezi 2022 kama nendo wa mulolongo no dokumento mulolongo sio kama no dokumento kwana na ondo kwana violate na uchi kibela kiu kama nendo wa mulolongo sio kama no dokumento number 1 ndiye kibela kiu yes kwa uno kwana pe overlook of course very valuable na ilo kwa shortage of leadership na ndato to very practical ndo mwene ndo mulolongo na sio kimano seiti utona kwa asia ilo kwa zepena shortage of leadership kana pa Utongoi mwailu na we ni ndeni wa mulolongo we weta ndeni wa aspect siva na siva specific number 1 5 years nebindenene muno sarinda wiki velani na you know they are most of the time peila sitawa basic need kanando ni ma feel leadership ya kuta Mutongoi with their opinion leaders kanando ala resident na ideas ni ma feel kaname na Mutongoi yo madokomete in terms of kebuo masipitali na maundo alangi kana kebani representation yutumene ta member of county assembly where they are after 3 or 4 years and resident ni ma to feel ndo tosa polls tukakodia ndiyo no kwegwa kana mundu la wako ni yekula no ko tetheti kana no dokomete at the county level when they are using resolution osiasia after the period of like 4 to 5 years okakodia kana wegwa majority mando mayasia mundu zunda dokoma kiuni choke kumotivate yako ikata kotikwetia kevela ekango kulikindu yes no twende na onana news
No, how can I say there 20 katiba ka 2010 no kaitie devolved units county governments yes yaiko na how can I say there mangavana wengi malamika kana then wa media mainstream media na social media na kukela bantu woke toke say there pisa la wiki tuneta mangavana mena besa mbingi byo mathina makuna modhala okamu ko munde batelelo no say there lelo wiki la mi masivitali maki me na ndawa okay say there mwene ndinde kwelo na sapiu ilaita wa scope kana limit ya mundu no ile topic apa okay say there expectation see yolo iloko asekana ndo mamulo longo na sio kimomo idho kometoi to ko say there kila mesi la sekike kwa na kila kitu na kwa na roles ya MCAC different kana si tofauti na undo momesi la sio say there a expectation na kila kitu neka ukese there ni sindu ile tofauti so ila mo hulo na ma MC ma mulolongo na sio kimomo kasi meidho kometoi wona paitota pe mismatch ya expectation na undo MCA wina position kuthukuma. You number one kuma for kuma 2013 bako uni around 10 years kuma under new constitution tu kuuka baba kwa confusion yale the group wao ne kiem between 2013 na 2017 kuma 2017 bako you at least ando ni publicly ni maire the group mesi the role ya MCA for 10 years tu you the problem ya sai na andwange wa MCA for example ne registration oversight na representation na user ila MCA wa the county assembly aenda o represent residents na niwe wezi madinala resident yala ala bala umete mekwesela that is why we MCA wa ile kwa wezi kona sio ndesi ya ward yaku no kama na madinala na ndo asu ala mekwesela yani why ile kwa we na information full when the county assembly odona kwa wezi kuite fuse si ando ma for example mulolongo sio kimawonde kwa bigaba ya number 1 keba ni representation ondo ko bio represent ya ngazu it matters a lot aya relationship ya kuna ngabana olawepo it also matters a lot na niweze in most of the cases by county assembly kila kikwende kamunoni a lot of talkings and a lot of uone na kelani kindu chewa kwa sababu ya sheria kelani sheria ndo ala mamulolongo sio kama for example business community wale de kweba oyuma you endete ko represent niweze kana madina ala mekwezela ni 1 2 3 4 okay after 5 ukodani wa mina 5 years kana 2 3 years na ndo mabala umete maikuona we all of committee in terms of representing them in terms of oversight na in terms of representation okay. And wazuri mairito measure from that dimension maka code ya keba ba mulolongo for example bena de na ya garbage kanaba ina malelu na kola kuongeni kuona kwenda malelu what is the problem de nani ngava na kana de nani ni MCA ola okay. Kukonetwa kula okay ne kuliati noto noko kese da kisioni okicha ko misini tasie okukese da pe bandu pe chanda kina kiao kanoge sethia pe kana ka oyimu no ke kala hospitali no ke wandu manena neno makasi na kisioni kitu na tongoi kisioni kitu na MCA ukesela pe kana kabitie na kaina so this school kana mazia ona mbana kisio kitu na MCA ukesela pe lelo munene wa Kenya inosi ya national government ubetilite bu na timu sio kiwa na kisioni kiona twetha na MCA na mbana twenda na thina mathinasu ni okulia sindusu sia ukesethia paina umwenende ndesi nesa biomondo la as in ailela MCA na ailela MP na ailela atongo yala make generally mathina on thela mamekombelete kendo chito kwete kithimi kithoku cha kuthimia atongo imaitondo okay nikiera kithimi kithoku lakini esalinda for example you wakonewa we ta MCA for example kendo kita wa leadership we linda lazo we kiongozi wale to sisi abala bebena keba esa linda be okay be defined we wa MCA ola wale to thukuma lakini ni we there ona no bebe na the now ukwenda level ingi ta ya MP kana oya governor kana president so as a MCA we elected member kuke bebe bandu to no tedia is a linda omanda solution from that dimension ndo we elected na you mawela ma MCA as for example wale to mabokoma in a way that ndo na capacity ta MCA lakini alame kwenda MP ni wale to raya na MP la wepo for example keba ni kwenda wenango ya kutedia NND for example keba ni mawela me kwenda senator kana alame kwenda president they involved as an MCA with the right also ya ko develop president for example okanena
nona nundu kwenda utethia NND na you NJUE there for example you kebani malelu pe malelu ma county government na me malelu ma national government you malelu ma county government we wait MCA for example nengendo part of the county government no wairede kuiva for example uona bethina ukamana we esa linda wairede solve thina usu ata na ndo saa ingine kwa kuna process ya serikali undu pe serikali ba undu thukuma we you ya wa MCA ni kupush we the kile kupush kadhani county level una ngowezu ya kupush maundu no ke insist ni wewe for example kada umeta wondi ya mulolongo sio kemau ni wa push maundu ala makonia ndo ma mulolongo sio kemau nderinjentry uitumia wisdom na konena na the governor ni wewe for example kada we mathina ma malelu mathina ma soko mathina langi ni mateke wa serious ni governor la wipo okay na for example you keba ni MP maundu ala makonia MP na weta MCA na ni ku affect wa area muno no waendete kwethwa we nena na MP ndo ma MP we woni kuzauvia na they make ni maserva ya sheria in a national level tuo you know waendete kwethwa we na MP ola waku waendete mudavia lelo ti wa county government for example kindu kikienda we as an MP or initiate from the national level ukethia you na relationship ndo no mupush yonake agekata akathukuma okay yes wasa kuota MCA wa Syokimau Mulolongo withi mbungeni ya Senate mbungeni ya county ya Masako yes mwakani wa 2017 la polikapigatha wasa kuiwe na Mike Mbuvisonko no wakiwe sethe ama ikuiwe na Arzen ase kana kala obisine ndone wa ndena mawiyande kata ata lete kuya musala wa mwenende basi ya mwenende na Arzen twase for example kadinde no county assembly ya Masako no we say there ndo kuiwe na ngava no lawo ibo na hypothetically speaking no uthi mukiwa na governor but hypothetically speaking ukathia ukethia mukiwa na governor na nimu kwando kwa mwenende wa Syokimau na ukesethia you we na ndo angingi muikuiwe na ko muwe kwata miradi ngaleko senu no utona kwekata no resign kana no wende kwikalago thank you good you did tricky lakini you for example Steve nyine mutabania nditavana cia ndeto ya ngai nditavana cia muguo kwa hiyo kindu chambe notion yesu yako ya makuigwana na governor system ni yakwa no kindu kike ka no kindu kike ka lakini makuene mpaka mafuzi wa county kila kivo ni have been elected ni elected rinda na ndo mamulolongo sio Kimau utena budget witegemea completely yes ngitegemea governor na yuna bigaba ya number 1 ndi asia kana ndito kwa na governor la wetu nitoke tumini ungamete ta independent candidate na nyinditeza governor diseza anybody nitho wasia manifesto na ANASTASIO NJUE nigutu abigaba ya county assembly governor loko kama sako ndakasia kana nyina imo pinzani wake ngetha nitumito bani wana engineer ndanibo komena governor la wivo kunga avoid my level best with nina nitwewa na governor su nigutu ende no komando mamulolongo ndo ando mamulolongo by the end of ni maina ando mabaya ni ende kutofautiana na governor na leadership leadership live kwa utase wana ndoko na kendo kiukiithe nina sisi from my corners na as a spiritual na mundo spiritual ndio na bandu twesoko sania na governor kana anybody within county assembly we mutabani na wata mondo ma spiritual na mutabani na discipline yake na mondo ma integrity yes so ukathiba and then wa county okay say there mondo ala mekuko gume na conflict of interest okay say there either when our project ya 500 million we say there governor kana mondo longa me project isune watila taseta million manele na ku kunewa muradi bidi mwiwene atileka indo na kwitila kangi na ndile siutiala witho kuma mwenende na patekiu paikonewa miradi nondo ulawe bono kwendoya no you conflict of interest isuna we mundu wa integrity nondo we mutabania pau utonya kuthukumanga mwenende wa Syokimau Mulolongo you Steve number 1 nendo kutavia kana conflict of interest ni siede hapo lakini we mundu wisikie we mundu we na integrity of course ngidivaya as a man of God tamutavania juu ona for example governor alame kwetia kivela within Machakos alane buyete na sisi amangavana alame kwetia kivela no ngona meona integrity onamo na nimeonene ya issue ya integrity
lakini ndinamba tuika practical mai namba kwamba yes ndinamba practical lakini use ndo use ni right ona kwethwa na kila season area wone vinda tuo you twabikabaya for example nye we na musimamo wese wewendete othukumandu mama sako kana mamulolongo sio kimau na we mundu strict nundu wendeesia maundu maku for example you tondo nita sia kula whether atwabikabaya in county assembly kebaba mundu ina conflict of interest aiko approach ndako approach in a way that as we na integrate mundu ula ote integrate ni wo approach ya in that negative thinking lakini we mundu wese number 1 andu ani mese ya mapreacher ni mutabania andu ani mese kindu chambe andu ala mandu miewa yani andu mamulolongo sio kemauni andu mathukuma nanyi for example kebani we super na musalola wakwailele kuibo ndio na mundu linda utona kwethe genuine na yuko ku approach in that dimension unless otherwise I can say it's not a leader na nyini tanjue nyini kuleanga asia no we are not going to do this na ne mundu wao ngamana musimamo nundu na kutio wethetwa ba Kenya for example pe ndo ala wegwa wa thina institution okegwa oya mwa usita badali keba no kwenda thoko manake ni mundu straight na niweze kila wendezi na ndukate to muonga pe ndo methe ama itu wewe ayua na paprikari wendili na ndo mo kozu ni mesewe keba ni mundu tanjue ni weze kie njue ni mundu wena integrity na ti mundu to na kuya kwata kiyo na ingeki okay no kwati na yumo simamo wako ni bwoto ma na pai ngaba for example wezi ngaba na no mubika bana yuko ti makili na wewe dikelo ile you know mokonenga resources ndio ku trust unaona lakini wewe na msimamo wewe aziaziwa akona mundu ne mundu wezi kila wendezie na wewe you ende thoko manandu ala mena integrity na ala matono lea kulea na kindu kibuku makazi this one no wewe ni wane wanda yako lingana na msimamo wako okay yes mulongo na sio kama mwiti andomena ta MCA 14 yes then the more ka ukese there this yanza ukese there ndo sumas ya Utongoi ni wito na Utongoi tiuya ukese there etha mundu no etha ni engineer na we wake engineering lakini no kumanda kibela asa kuonekenda athukome mwene nthi ukese there kundu ku Atongoi malama ibelane maziba wa musala wese there either menoka facilitation kainini lakini tio lo musala no kutongo esiana mondo sumaithe labu na bai musala oyu mutekebela ndo 14 yes tasi Kenya keketo meta system wisuona nimenata lama tio maitekebela ke okay Kenya keketo bai musala mwizu ke bai musala ando alama tona kwetho maije kebela of course meba less kwenye wana mwetha mutiala mena okay pito you for example mulolongo sio kemau na sisia ona nona na ileta kwetia niyo weka na zizia the other competitors niki nundu nengitio uzia the way they are conducting their campaigns undume unena undume ku sell their manifesto ukona ndo majority maiva ya nundume ndo serve public nundu za ingi for example no sia nukola sia mundu for example edo koma TV ni no peke ndo kila kimu motivate ya nwezo ndo koma ba utena call news ya journalism tiwo na you were there wambeyo practice long time ago ona we school wezi wezi kipawa wezi kudu ukethia ni watangaza osiendo ukanena na ciana ukaita pio kindu ukethia you that is where you began yes lakini you sai for example no sia history no ni sia history ya majority ando ala mekwetia kebela mulolongo kakudia we mundu before ekata ni watera sia ene ndinu ena public servanthood yuzi ndo izu nyenezo ni sia zanundu no ni mesi na ndino no mwe for example wethetwe in a public service kono utiwe itekebela bai musala yes nundu gelanye have been motivated nenegwa na iza ilango na mundu aiteseka no tazi kuma mwi wakenda thiunambe ukasa kuwa MCA no etha bai musala usurvivata pe wikata of course nyini mutabania ndia utapia number 2 neno ko maama business person yes kono uthukome bata musala of course yeah okay ni ukulepe narrative yae Atongoi Na Uteti mokite kutekebela makasi nendo thi ku nendo tuka governor nendo tuka MC nendo tuka MP ni kanda netethia mwene ndo wa Kenya mwene ndo wa Masako mwene ndo wa Makueni na ndino awazizia katiba baipa ndo role ya Mutongoi wetha ya kutethia ndo wesa either ya kuthukuma ndo ando ingi mona maisia the opportunities maisia the positive part kana be opportunities patho na kuika maisia thina ando makwa mena thina mekata tukatila narrative ya kutethia ndo ata
indi we say the narrative letu nayo ni ya kuthukuma tusiiti opportunities ila sipo lakini ti mathina la mewo twenda thukuma na ti kutethi you Steve number 1 nendo kutarisia for example kila kimotive ya ando kuthi in a public service kendo chambe if kila we mundu la wese kila wendesi wangodia kuhusu alama thukuma for example outside matemu salani unaona you number 1 andwazu maitha wa maendeto thukuma niguo makwate mbesa tukwate yani you kila nitono kuya andwazu maenda kuthukuma wea wako tethia enende ndio ndio kope musala wewe you understand conclusion is ya kwazia leaders no uneno kazia aiwe you sisia elective post ta where no yete thina ndio number 1 lelo kwezo sisia elective post ta where na ku represent for example you and mama lolongo sio kama ni around 48,000 registered voters and wazuombe mako konia kula me expect omathukume in general no thukume kisio cha mulolongo sio kemau na you number 1 as a leader ni wethe ave andu mela omena thina ma individual problems ta no ene you ta for example mathina ma school fees mathina ma masibitali mathina ma personal issues andu mela ona sio mbingi muno na you wethe as a leader we mutongo andu azima kukonete kula for example we twalambia kusomithia kana ukethote na ngo ya kutethia ukethote na ngo ya kutethia ndwazu wina wa twalambia kazi hii ni leto mudo kwa mabaya county assembly nasi 1 2 3 4 kana for example ketha ni mbi utono ete sibitali yichange excess ukethia ndo mama yo chanjwa ko change wa race by the end of the day mundozu akaitanji mbesa unagada no zilingi 10 sia ku sibitali tuwe na yuwe twalambia esa we elected leader ukethote na ngo ya kutethi no either we andu ni nende to muthukuma personally nitisie we wa elective post tawia ndwisa kutethia ene kana ndwisa thukuma undu kwairite mundu zaila wako ni wakula nando 48,000 andu azu kila mundu no kwenda umathukume kila mundu megwe ketha ni malelo ketha ni masibitali ketha na ata ni individual level ukethia mundu we andu withia for example mwana no waiye na mwana uzu endeka milioni ile na weza lindo tena ngo ya kutethia mundu uzu expect o kabala we ata personal level yuwe kana nange wasia sia kuthukuma as a leader expect mundozu uchipi umutethi okay na yuko notion ya kutethi yesu ndivete in any capacity okay nani ukule nondo ikulela kindu kilesa chuma ukule kulesu nondo atiti ingela mekutibela mona mwenenzi emundu athina ukesethia mundusu no thinite na thina no women nthina wa mundusu leader no ka ukesethia no kuthukumana andu ala makelo motongo isinene na ingina na leader generally anywhere another no business and never ukesethia emea twiko na tuyiko twiba MUENI kenda to achieve goal for example umuto nako ukasia tuna opportunities na inonde wa ndito ya Kenya tuna resource na inonde wa Kenya nenda tutume resource twiko nikenda tuyukile kumabala tuthinambe we say that ithio then to grow ti kwithia ninanza wenda kukonderia ne bune but wembonia pe on opportunities mbingi tutona kwika ukesethia nyene naku ne twatethe ka bantu bamwe ne twa move together but you know shineno ya kana mwene ni mundu ina mathina ni nenda ko mumini o mathina lakini ti ai tuyane yemwe yikendo bino chongukula kendo chambe when by mundu wezo mina as any leader kuma 1963 Kenya yangi freedom by mundu wezo kuyakana pwede na manifesto maingi munonda by mundu aumia thina wa Kenya onde that is the truth of the matter na tukaya kwa not one opportunities ta andwale mekwiti ibela you kilaki pope system mundu as a leader no ile to self ya system ila itono vitiando ukethia yuwe at your individual capacity nicho yuando manena kuhusu education makanena kuhusu health makanena kuhusu road networks you system isu wekia in a way that kila mwananchi for example alama this school no or in those system to upgrade your life ukwatia na you nation yesu ya kwazia kana andomena mathina kila mundu for example analinda azume kwetia ibela ndokagengo mundu ve mundu utela wana mathina ona nela wana mathina maingi zaidi andu azu
Ndio wana notion yezu etuma esalinda wathi wa erectewa ndo thukuma enende. Ndio na notion kana andu amena mathina na wendea na umabimea nethe na mathina pio. Niguo for example in the next 5 years andu amagetha na mathina na wende na kwitanjirisha. With you by after 5 years mbando makakwina mea. So good leaders, what they do after a period, for example, in that position, migrate automia process system. Where the system is, kevano modo Steve, niweze kana nye for example ni mechanic. The system CK run by the county government kanani serikali la hivyo. Okay, for example, kevano qualified mechanic no ni fitting kavinga doko manangatedia maisha mako. Any leader should do that. Lakini system yezu ya kwazia ando mena mathina nga mutedia nga mwiki yake bae linda in Kenya nongo rabyo kweli utona kuzugurikia mathina mandu wonde at an individual level. Okay. Uwena manifesto tu? Yes. Na unlike MCA, unlike governor, unlike Andolangi, we say there are muno county, kwe county mwe ma MCA metha na Ward Development Fund. But county masakundi kwa chakana ina Ward Development Fund. Upangite ku fund manifesto ya kwata wasa kuwata MCA. No, you cannot fund your manifesto. You Steve manifesto ni guideline, yeah? Na we mondonge. Lakini implementation ni kwenda resources. Yes, ni kwenda resources. That's why nipano ukieta you. Okay. Nendo kuya kana for example you as a leader MCA manifesto ya MCA T funded. Nande as a county in Kenya unless you tell me in a one development fund. Okay, I don't think so. Unless you have county, this county. It was under no manasya mapendo katiba na yuma sia no mekweki one development fund, one of the teams azimio lakini you ndiye azebe county aberukitise kiu kwa motare kana kwa mbesi la sio you maberukitise motala we say ni keke kila choto manokolo no we say there pay conflict of interest governor and ameradi tofauti na MCA ni mekondosha kwa yako so la mind mewe na masia kila MCA anawetu pesa fulani akatameza sema lelo uchao Ward Development Fund yo ya kindu cha mzembosu so and na kuso you know mazako for example ndi that kind of fund kanizongea ya masako what you can do as a leader manifesto ya MCA nondo funded ukitaka kuandika niguo wetho wese kilotwa ita county assembly ya Masako. Do you understand? Whether you are diba yana manifesto ezu ni wese for example ando mamulolongo sio Kimau an example nimekwenda soko. Would you push ata whether ngabana no wakwetho kesi kana ni wewe ka soko hithi we mulolongo. Ukwati aya for example mulolongo sio Kimau weke go fresh would you push ata you with their manifesto ezu ya for example T-funded lakini we mwene juu no uthi baya county assembly where there is money okay na for example kama ni kupush balabe ngafana na nibo ngwe ando mamulolongo for example na county ila ingi weko nia MCA kula nendo sizi kindoketa wa MCA education level with the mundozu kwa tuenene ya kuhusu registration tuenene ya kuhusu sheria and the county level. Yeah. Yaku nikaenda wameasisi nikaenda wana kwa sisi yaku education level. Of course nyine na degree ya theology that is number 1. Number 2 na diploma ya accounting na diploma ya sales and marketing. Okay. Yes. Education level. Yes, education level the way the leaders ona maimweti ya kula kuonza niwezi no soma lindo kama na ni lindo na kebe masomo magani mambo mfo ukethia lindo ni tuwezi kana lindo this man is a leader no ndo wewe tu ai serve ando ndo kwetia kula media ya kula pia it matters a lot kumisha level ndo wewe wote msomo muno lakini wewe away you onondo ku express no kuoneka you are a leader ndo number 1 wadi for example at the county level MP na MCA we are mwingine unena na utesi unena kizungu Kiswahili wewe abaya challenge nene muno ndo be yandu angi asomu zaidi waku na ndo azuma express kana maiti ya tiendu uo ndine sio wewe ya uthi ndo na weke mwezi kila wendezi ukaketa kuwa wewe tunafanya hivi sign hapa ukeza wewe sign si ndo teze wewe sign chao na yuki mecho wewe ya majority ando ala meko wewe manda mutongo umanda number 1 mutongo yoto mko express wewe kwacha mecho ngwasi ya you
you manifesto ito kuandika ta MCA for example masako nende kwa kwe fund isu you manifesto isu waile kweba wedi weze kana number 1 niwe kia manifesto ya kibu niwe kia manifesto ya soko for example public utilities ila ikuendeka within your ward kana for example keda ni sheria ila ukuona hivi nete ando mamulolongo sio kimau ukathi wedi baya county assembly waile kweba weze kila wende sina manifesto ezu wedi baya implement from that level na vile vile wabi kama yani ndo bayo ward development fund isu where you wait a MCA no wende webe that fund where they are implementing directly okay ukavibayo ukavitukithia ukaeta muswanda ukavitukithia mukasia kana ma MCA ondari maire ne wachau na ndweka ki utese sheria number 1 utese onena isu nizo zindu ilango nene abaju okay no kule ko nondo manifesto ya MCA wandika sindula general la devolved yes kiwo malelo wembi ndo asiwonde na mwendo 14 labda yakuti kiwela kiwo so that means inyonde mweza mwandikiro sindula devolved we tofauti shata na ndo langi nondo inyonde mwandikiro sindula general si county government manifesto ya kuja tofauti shata na ndo langi number 1 manifesto ya kwa the difference nyenenese ne ANASTASIO NJUE nicho kitumbi naungamia neta independent candidates niki wewe ando mamulolongo the finances from a perspective ya chama manzisi ata mundu individual talinda na maine janji na werola ni dokumenta bumbeeni na maine janji na what I will do no kilango matabia number 1 wewe for example twabika county assembly ngava no lokoka lazima ni dokumenta yake mundu akona mundu akone iwe kula ni enendi oko madhukoma ukwadia na yusi ndo ila for example naandikite baya ni naandikite sindu ila nenengetwa ni enende mamulolongo sio kema tira nanengiwe ni chama fulani si tofauti na ando langi isi andikite of course you know for example you to anene aziendo ta kutethia orphans na kutethia for example the widows ni shirika eta wa ANASTASIO NJUE Foundation na you esirika you nenethetwe nina ciana 33 school nitedacia from well wishers yes well wishers yeah well wishers na you were there for example kikundi kiweza linda ni the abesiendo ni MCA for example ni elected linda ono oyandikia mundu ndona balwa oyenda fans no siazi akindoketa wa profile akakodia who are you okay yuko unye na capacity ya kuandikia ndona balwa for example America na ngodia yu ngamuya ni MCA wa Masako kwa hiyo pesa ndio tofauti si manifesto ni ya ku ekaino si general si isi general yu isuni jogi kitona kwa tofauti kimi jogi kitona kwa tofauti tu kwa manifesto hii ni ukule noto na pesa ndio sio ka itesi mundu atese kana nisikuka covid ba mundu weze kana ne yes na mando ne mabendo ka for example ke ya manifesto ya ku wenda kusobesa ndo mamulolongo malikiti ya kutamboka lakini the public participation maasi ya tuiwe kwena wowo kitewa andu alama to ya protein maasi tondone ngombe sia zia nikana toka maito ya protein na kuenda soko kindu kiuno nondo cha kucha soko kiani wone bindela miaka 5 ya dhela mayoko sisi ya legacy ya kui na maisisi ya manifesto ya ku against performance ya kui kindu kiu kika kubaloche so we say there public participation ya sio ndungi ndo amondo kubenduka of course wasia wandikita manalo nengero ne mwenendi lakini mando makabenduka public participation yakate kindu kingi tofauti na kila wandikite kindu kiuno kuona kitona kwananga legacy yako nitoirumia za linda na option ya ANASTASIO NJUE Foundation yesidika yu tayu for example la kunena thina wa covid ini mulolongo sio kemauni tunatela ciandu aingi muno alemafu nitunanenga na engua tukanenga ne matangi makiguo tukanenga ne liu tukanenga ne sindo mbinge na nitwethe tuiko na wiozu kou disaster yomila donors kana well wishers ni methia wamena chau mena maema pala for example keba for example you is a Steve na wena ndono kutedia bezi ana itano tetha cia musi kumila thina ndono zunu wa edito increase chau fans okay there you when wako fund more ndo kwena thina wiba kwena thina uzu no thina zuma arise twase ku disaster mindo yako change ethawe ye malelo ndo masia priority twambo tonga kwa hospitali na priority twambo tonga kwa agriculture yes. We say there
kila wewe wetete ticho kineke katipa disaster lakini mindo ne ambo change ne mananga priority kindu kingi kindu kiuni kitona kwa for example keva nandu ala mango manza kwa mamulolongo for example na tuithi ina public participation no tuweze ni mwako ni makula mambe yake nichoto ndo ama uniform nengezi uti representation you ndo ama uniform ya mea tuenda tuweke kina mayona hapana not priority na majority my vote kito na bwana angareka zinundu ni mama asiatiki kito yeko na tuweko na ki amama ndime ameshe su ko ndime ne fair magezo to me ameshe su yasindula wandikite against ilase kiwe in public participation no public participation ila wandikite for example kevan ila wandikite main as an MCA wenda okasisi asiendo ila main no moko la sian azumbando opinion lindazo kwanza ila woko implement okaviva la omakodi o you pade asiendo itatu siebo kila important the most important nikeba for example percentage nene andu azuma se majority mazi atwenda kwika kiembe kizo kwa nangia manifesto nondo yuna kuweza linda ni waereto misho kona hii ndiza kwa for example kevan hospitali na kevan unene ya kuhusu masibitali kana malelu kila wale to implement mbe ando mazi yaniki esalinda ni wale to wati yaki lakini wewe weta mutongo iprice we make sure ati wake to abando ni maundu alangi onde we kila bando ni weki aka percentage ukethia ona ketha na resources ya udokoma everything kila mundu ni wona vena ka input weki in every sector lakini mundu asuma leo bikika onde ndo aleta kuthimaniso namo ando ni maleta kusisia alama na nengi priority mo ene wa implement mo kana weta kiongozi maelete ku judge nondo amaundo alama ya manifesto ni mata ye kwa ni fofu ando Steve we ni fofu ando leadership ni na wewe weka kisindu kivyako lakini as long as no ni fofu ando alako ni makula resident for example mamulolongo sio kemau ndio na mezo kudime tanisia na maundo alama yake ati lakini ni usimundo no whether na pinzani apinza no obvious mera wabona lakini unamona masi azeza ingi makona mutongo yuno dokumenti sawa jambo sia musesi ndo kwasia mona musesi mutongo TV ngwatane mukamba twende nonena na bwana NJUE ulongo tekibela chawe MCA independent ko yaindi mulolongo sio kemau na bachelete methana menini nikaenda ende umiotua ku na ende none na kuotavia ondo ka thokoma ende utongo ina uthokumi ti maunduma malelo maunduma hospitali memoka ende utongo iwe mthene maunduma integrity maunduma conflict of interest ondo to no thokoma ena mathina maundu acio ni moko twelesi omunthi nikenda ende usisi omandakana ni mutongo utona ku thokoma ona kwe mathina na maundu acio meke bathokani. Good morning Mutongo TV ampo Kimatu eke Magufuli and Mamulongo sio Kimau ward ni we osu wese mathina ma andu Mamulongo sio Kimau ward. Thank you Charles Steven. Good morning Mutongo TV main switch from Mulolongo Masako Plaza ambia NJUE tutamchagua bila kupingwa, he deserves our votes. Thank you. Ndo mkwenda tamuno Jose Mwendo asiti ndavisi NJUE no MC Mulolongo alangi tuima ni ivela mongele iveti pastor all the way. Sela good morning Mulolongo tuisi NJUE tuyese mondongi Magi Ben nitawa Ben kuma Mulolongo tabe Mutongo NJUE no MC ulawe ngone sia andu Mulolongo ni twamuye. Good morning mweshi kuli yako na mubango moyo loa mubaka wa Nairobi na ukambani nondo nitokwa na mubaka wito otwende na upenwa isute confirmed Peter Mbwekane ba UN na ende Ben wasiti ni Ben Mulolongo netwa mini yekicha MCA ne Pastor ANASTASIO NJUE the real people's choice ni kuli ngawisu stories unasiwe dinaiwe bantu bena conflict ya mubaka ilobi na masako unawe ayebe musuko wokieza ila lelo wase obatwa wa Nairobi East keba kuchandikirwe Nairobi East lakini after sometimes chavendo wainge chavika Mulolongo ko uni asia ndi ayibwe bantu baina that such conflict ndo use of how kadibu chandikirwe Mulolongo. Okay, yes, solved. Yeah, so that is solved. Ni kule ona ndo mekondejo ando mendea number 1 I'm very focused, very genuine ondongo bako maziendo siako na mazia izema kona from the past what I've been doing for the community na nicho kitumike la mundu kwazia yu Mulolongo sio Kimau maeleto mayekonea chama kula yu mayekonea ANASTASIO NJUE as an individual nugwe masisi change mone change ndo from 2013 bako yu maeleto mayekonea chama na ki chama isu yetedhatia kuwo yu maisie mayekona kula suti mendo konea mundu ta Mutongo kila mundu ave ndo mind sio masia no
this time round twenda kuona ni tofauti. Number 2 no weze history ya mulolongo ndo ile waidi wendo MUENI yu ando nimekwazia kana mulolongo no tuko ne amuthuko mianga ikula nondo no mundu tuone nake muthuko mianga ina bambasta ingi for example tio weze mabasta ala maunga maiki well they are very few ku ando nimekwenda kuona mabasta mayuma makanisani makathi in leadership muona ni leadership pa na magetwa they in leadership. Pastor ukande bado of course I'm a pastor onangenenda na wetia kula nenda wanenda utabani kwanza ndo matangi ya muno for your information. Yes nona aini ingi either ma gospel kana ma secular makathi kana comedian ndo mothe kanya makathi makasakwa na maisi ya ngamune ombathi nganda ya na stories sisi delela vuma ikola kuina miaka 5 wishua pastor bado ukande ya kwani calling Steve yes. Apart from you kwetia kevela no need to another nini in public leadership na ndea ekakutabania nundu wawe the difference between me na ndo alangi ni kwetha Apostle Paul aitabania aisi ati nyine thoko maana moko mako wewe ndina tuweka muyo pala muyo what ku as a man of God tia we pastor ndo aileta kwetha thoko ma in fact is ndo izu desire to endania wale to thoko ma na we serve yenene ni okulia keka 2017 no dise kibula cha MCA na cha sio ke mulolongo sio ke mono kasinda kwa tunenge bisa mulolongo umundi mulolongo they run at not mulolongo town but the entire world the entire world. Number 1 you can dise kibula 2017 at my personal level basi ndo ila zieta wa itenda even a lot of resources to do sikwenda just public ta garbage collection. You as a leader in Mulolongo, waiva ndo wale to dini neta MCA wa Mulolongo kuma 2017 bako you ukethia vena dumping kana ukethia vena kiko within Mulolongo sio kema. Number 2 as a leader also nini zekana ndia kwa nila wana eshirika. Ntambele na eshirika garbage wazia umunde garbage ina kiko kina mudhikina thina mo Mulolongo. You for example was for example veva ndo veta wa Imbaran driving school within Mulolongo mwalimu house. Whether abupe takataka mwingi muno usuite within like 1 month okay ona bai serikali na wizareta na ngale buno thina muthi those kinds of issues no mbea they need a lot of energy ko correcting gapi kwa rebeke ko ke uchale toto aba ke ka MCA kana watu ka MCA ke ko kiwo ka ke to aba of course when dumping site within a river specifically you the dumping ilani is currently we at the river sabaki koya mwisho pio kondo kweta wa mapemba pe bando pe na dumping site po ando maenda akweta chau kiko so what I can say wale te kwetho ukuite kikatoa of course kikatoa vuna ke kwa nye yu kulingana na kwa kiko kiu tio kikalanga o kusa ingi kikakua kikatoa wokondo by the county government lakini ni kwa ile te kwetho bala ende mako ikala we want to make sure that the environment is ever clean and very clean kindu kingi ni olero no kaima kwiki alelo lami Steve esalinda kusema kweli na be investors within Mulolongo sio kemau kwa ndete kwithwa ai be bandu patesirika nundu belelo muthuku na niweze kana kwitha wana mara msiuma kwa Mulolongo kwe kwa lembinge muno within Mulolongo sio kemau no twasema tuko kenda ni wasagota MCA kiko kiuke kalabu mithenya yanata. No, within number 1, within 1 month, I will involve the public together to in a public participation. Every not participation together to correcting garbage every week. Toka month and na to na mundo mare to token. Okay, to participate as a way of to namba kwa mbea where. To make sure within those 3 months, Mulolongo is always government. Yes? Makaiwani county government. No. You can make volunteers. We are people of goodwill. As a leader, you are the one who is so close. We are the moment out there. Okay, they attack we lakini we mundu kwigwa. Ni no numie lodi ongiaka zenye no numie no ne yumie ongiaka zenye ngwete kiziko. Okay, they no ni mwekari ni mwa. Oto mwabuka volunteer no next you kuduna mbe pake kawata. Kuduna mbe for example na sustainable. You for example ndikeva ni vangite you ndo na bio represent yandu mama Mulolongo na ile toeta mathina ala mebo. Okay, they nimeke wa mikakati ya for example every day kana after 2 days every week ni vile kwa vena mbango kana
ondo takataka yale itakuwa ni mulolongo sio kema. Okay. Yes. And beso ko munene ta mulolongo ilobi masako mondo kundu kukonde ne kwitha wana thina wa sewage. Okay, sele akondo kumo ebeta mitane kunungite na ulikite obetite na ukume na ukese kumela outbreak ya mahu. Sewage mbene ka solid waste no ya sinduno sika we mathango. Sewage mbene ubangete kwikata. Okay, sewage in mulolongo kwanza is within one of the biggest problems. Na isu niyo yethitwe lakini ve under previous administration nimana tata kuenza misingi yesu ya kweke achau siwarai. What we can do, there are already vesindu ila pending already siende na under the previous administration. No, there are 5 years are over lakini zindu isi ina implemented. I will push them within a lifespan of like 1 year mulolongo sio kema kwena siwarai. Okay. Yes. Wasiti ni ukuliti face ya mulolongo mondo ya 2017 watu KMCA wasi ya mondo makeko mailete kwa the mepo next. Kwele kwa kuili atakekani watu KMCA 2017. Kekani na KMCA 2017 number 1. Kila lelo na keba yena lami waende kwa the lelo just on this are marmed and very well maintained. Okay. Number 2. Number 2. Keba ni siwarai. Keba ni ngapage correction. Baimba ndo mulolongo waende kwa zila. Okay, kwa bainunga. Number 3 pekendo kita wa security. Security number 1 kengei kedio kuna mondo ngeta kisiasa balabe darkness kana balabe nini okay there mondozu aidio kokona ngeta siasa balabe ka konani badona kweba be kipindu. So what I will do number 1 initiative and ANASTASIO NJUE Foundation then dona nitona kuandikia balwa kana ngamwandikia balwa wambatie what we will do tokekea light ya solar system within mulolongo sio kema ward yonde with the kila kona wazongoka you that is what I could have done in between 2017 and now with the kila kona wa this okone wa kila bandu wa phase 3 wa ko uzeni kula kweli na sindu indo kusieke ka bena light unaona which is not costly no dutia Kenya Power ni a solar system. Yes. Okay. Peke ndukita wa individual development. Ukeze no wete development siya miradi o minene sindu siya mzembo su but individual development mundu we mwene mundu wa mulolongo sio kemao akeiwa hata nitau kindu kimo bangite kwika kana generally uthukumi waku we say that kila mundu wa mulolongo akeiwa NMCA. Individual development number 1 nyineta MCA you individually ngisavu ando mamulolongo sio kemao nena icheka na where they are one deep and different section like 6 section within mulolongo sio kemao bebando beta wa Tavom bebange beta wa Katanga ita phase 3 sio kemao na kwa Mbemba na Kapa you nyineta NJUE nena icheka na at least ngisavu ando mamulolongo at an individual level ne ngweza kwa katu obisi where keba ni sabaki be obisi wa usafu ando masabaki keba ni phase 3 keba ni sio kemao ngeba na maofisi yasu 6 of them whether you weza bwando maza baki bayi mondo kweza ko kata intrundo tezikie within mulolongo sio kama resident maili yesu ni mamuisi whether yo sambaza le kusolve siendo rasia whether ya mondo ngi oka ko sambaza le atwaite brando kana atwaite ngali whether ya mondo zu ndena thina we mondo ndio na we mondo oka ko sambaza le na ena ngali those kinds of issues okay you and allow serve within why they busy babuna mo wande kando maili yesu number 1 kebano within sio kemao and wala mebune mo me usabe wani obisi uzuna ni mezene within that locality na kebe we MUENI makamana who are you na umieba no ile atu isabu ando kolingana na chao na services total services bakuve namo ndio obisi wa mulolongo for example waka obisi mulolongo there are 48,000 voters there are so many we say masafu na obisi omwe all through they have a conflict of you cannot to get practical na see for example okay say there mundu mwenendo wa Kenya tasi yake kakendo in scenario no hivyo okay say there mundu wa mwenendo wa Kenya asia nyine na kiuke the uchonyo nye mwana wako no tona kwata kisomo kisio nye mwana wako aendele skulu tuna security ndiku wanena thina yani ila mundu we mwene akeiwa apeke ndo tona kwivunia ta ena mutata wina mutongo ni chao thina mutongo wako. For example you number 1 peke ndo kita wa public kila mundu ni nyeneta mutongo ona publicly okay thwa wina sindu isu sionda no eba no kwenda yu kwegwa leadership yakwa yu nyenene bange to sa kendo kita wa ngeva ngindidu sana na youth mulolongo baike ndo kita wa public hall and my youth matono train wa discipline character udona kwethe ando nema atwawa ando ala for example me drug addict nema rehab ando matona kwethe maitwa wa makekata
you know where they are no with on sindo isu lakini where they are kana kagu kena bad behavior sindo sio cause na be andwange for example where they are mo be kindo wa technical trainings okay there you andwa no waze ubio bando matona ko bi maketho we njua kali ukasome o mechanic ukasome o kendo you public hall sio cause izu ni sio to no boko makana sio cause ni sio to no boko ma okay anybody who is not in need azuni amuika yes azuni you no mundu aume atume makiwa hata kana mena MC of course ningi maina siana sio to no tete kasi ndo izu na number 2 ndia sia tu na project for example ANASTASIO njuni to the year end of people anybody who is above 8 years na alame na miaka okay there you and wazuni meka matete number 2 leadership no lweze ndo yanisia mateta makila mundu whether you as a leader we ukita on balance okay make sure kila mundu ne wa feel your leadership number 2 am a preacher ngego na ko tuweta bani ndo zianga ikela kwa spiritual nourishment okay spiritual nourishment yes ndo direction ne wimbe tu mine nenda kule amuthia wewe wina chances siana rasio sinda of course yes nenda opinion polls ile they conduct from different parts kuma by different organizations maybe it was reading from January up to now percentage in fact ni mzee wa mlolongo sio kama Steve let me just tell you the truth okay yes ni sawa sawa so after 9th that percentage ya kusinda iko more than 100% okay nikenda tu mine kule amuthia nikindu kiba utono sisi ndino wa MCO la current wa mlolongo okasia maybe ndatho kuma kwa naku kana kwa ndo langi lakini kwa kindu kikimwe no ni munengenda ya ngamu congratulate of course he is older than me sorry he is older than me yes he is my elder ini nena capacity ni yake ta MCA nitoto na kwase kino ni munengenda ya ngamu congratulate wana kutwika maundu maingi na kwetha achieve okay gero ndo munengenda ya number 1 let me say kendo chambe ndaya munenga mundu ni mukoza indimbe waku that is what I can say he is my elder brother lakini it was easy from the leadership capacity NJUE you at a personal level nothing I can comment about that pe muradi umo pe kendo kita continuity kuendelea Vision 2030 regime ya Kibaki na regime ya Jubilee yokaseta nienda isi aspect musi ya 2030 pe muradi umwe ubangite wene either no to not ndo mamulongo ubangite kuendesi yiki to ni county government ya Masako ukana kuendesi yuko lingana na kwa yu ndo na utavya baba kindu kinonie maenda kwekia kindu keta wasiwarai na siwarai of course sune we wa I can call it from Ondo Oidino when on I supervise. Let me say that. Number 1, sinduila pending, president said wali kakibelana no sia. So what was pending? Currently, there's also what is pending in details. Yeah. No ndienda kwa ngene na zindo ndeshwa na sio. So what is pending and it's beneficial to the resident of Mlolongo sio kama is younger initiative, but for now I just give him respect because he is older than you. Yes. Fair enough. Kani sisi ndo musisi kwa sia. Na ngone ngamwana unena mwenendo wa Masako wa Kenya na sio kema Mlolongo ndone kwatia yu maba mwende to mini nigenda matuko kenda mavitru. Aya, mwenda musisi ya tavya incoming MC honorable NJUE wa weta maondo ala mathina sia ndo ma Mlolongo ko kiwe lakini chaki with no doubt museta wa okay eta wa Ben na ndi Joseph Jomo good morning watching live from Tuda Mombasa County 001 thank you Peter Mbweka Mwesh NJUE ni sawa lakini sisi muno kiu yoloa mebaka no wanene yake ndo kiu na ndi Nancy Njoki wa city Nancy Njoki from Mlolongo that's the MCA we need in Mlolongo okay ni sawa sawa good morning Mutongo TV Paul kemato ni naso motomani waku na ndi nona ndo ni makwendete muno bimundo nona ya city we utika MCA nona no kunete campaign nesa so inenda kwa ibinde kube usisi kamera ya utabie mwenende na matuko kenda mwene wana mabikite umutabie ndeto yaku ya muthia asante NJUE ando Mlolongo sio kemau for example nitothenekete for a very long time na tuthenekete nundu wa kwetha pe atongo imoka ama gatuya twenda mukonea ukula na twenda mukonea yani vitu make a decision kivyetu tuwetha wana independent mind sia making decision lakini round yo 2022 one mwaka wa baraka
na ni mwaka wanga ikutirikana andu ma mulolongo nungametie muthukumi wake within mulolongo sio Kimau atete andu make eta Musa kukila ndiro no mukodi andu ma mulolongo sio Kimau matuku kenda mwei wa 8 nenda mumale saa umwe saa ile yethika mwetho mukoneye Anastasio NJUE kura as a man of God katika ballot paper ni number 10 which is a prophetic number ya kwazekana ninyi Musa lela Musa watumiwe nengai akatethia andu make aendie kimane anewa 10 commandment na ni number 10 na hiyo ni prophetic number kuno ni mukulia kwa ndai andu ma mulolongo sio Kimau tafadhali ndukatiwe tina na ndukatiwenza nenda muke muonthe 48,000 registered voters muko ni Anastasio NJUE kula muthukumi wa ngai atethia andu ma mulolongo katika Masako county kila kingi no ni kulia atongo yala tugwetia kivela so far tutiarite methena around 12 na ngai no turethetie kubikova tutungia ngai mupea tuweka siasa cia muguo siasa ciena discipline siasa ite cia kuumangana na siasa ite cia kwekanisia mavia kana siasa ite cia ku insight andu alangi maiko na kula tafadhali na kila kingi nito no kodia andu ma Kenya twetho na ndaya kila mutongo tu heshimiane withie keba ni ngava no kwetia kevela wa mwithi abandu ai campaign keba ndo mwenda kitothi tafadhali no withie atuonde ni twekana neza a Kristo of Kenya niko mapasta enzangu tuvoye Kenya withie matuku kenda na nendo mutabia kana twaendea no poya nundu no tuvoyete kwetha kwina very peaceful election na no nimukurie elect a leader ola ukokonifinzite kana we no tono tethia resident kana ndo alama mukonia kula. Thank you very much ngai amwathime na imwe kanisa. Bwana NJUE ni muvya munono vika studios ya Utongoi TV ni kwenda usio ngai cheni cha ngai kiutongozi. Thank you. Na mumo wake oyovikia na ende wasa kuwani ando ma mulolongo sio Kimau endo mathukumenesa na ende maundu mako mayaila. Asante Steve. Mwanda musesia ni Utongoi TV ngwatano ya mukamba kekilungu cha amuka ni twavika mwiso nyeneta wa Steven Mwema onena niosu wa Utongoi tukawaselela ingi tuwende sinthi na metandao mkumukanilia @Utongoi TV ki director Mwema tutumite #amuka na indi tuikomana saa muonza ingi kuetia mauvoko wa iti wenesa na ngwaneta muno.